Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization minhenen ka janmit kalapin long ya ka jingkhanra hakaba kilayo banbat hado sanpho tali kitrok bakit be an ya udoyong hakani ka jingkhanra ka seng kalayo banbat khat phra tali kitrok katba khat ar tali kitrok kilalat phet no bat na kalyang ka seng kalalet ai ejahar ya ki khat phra tali kitrok doyong hapo mauring keneng police station ka seng kalapin pau ya ka jinglingo namar baminta men step kilayo pediang ya ka phone call na ka te ka police station hakaba kila pintip bakimla ban register case ya kino ki kam khai tu be an ya udoyong kania ka jingbamla ban register case ka pinpa badan aa shalindet ong ka hito u president ka hito u ba donbok dakhar ulabo jingkali ya ka sarkar lakan pinchitom ne em ya kini ki high level bat ka seng ka don ka jingsakhi na ki video jongman ki trok kaseng kalakam bakala lap shisha badan ki high level bat ki bakhai tu ya udoyong katkum ka jingong u secretary ka hito uba wanbon dakhar ulakinno baka sarkar MDA kala da rabjat ha ka jingkhai tu ya udoyong nado usnam arjar khatsaw ka NGT kampat weng ya ka jingkhang banti doyong Henry ka ne ka sarkar kala persyang bantap etmiaw ya ka jingjirsi halor ka jingkhai bat ka jingti be an ya udoyong laong u secretary ka hito bat kumba sanpho tami bat kidon katukani bala pet na ki dekhot bat nagi hagi don rakat jing sendalang jing polis murkena police station bat ni yo ban FAR tang prateli te hadir bengi le sambil dengan FAR ha officer in charge yang murkena police station menem step i call yang yo phone na second in charge yang murkena police station yang ba ya kali FAR jong fisia ngimla ban register case nama takum ke notification dan ke order yang mining and geology department ngimla ban register case ya kino ke illegal transportation of coal ti kapapel lengok ini kum ki seng lani kum ki dekhot jong ka beriu jong ka beriu nyok ba ya ki wi kam be ai kum man su ai nuksa ba lada u driver lani unongnya kali u klet tang driving license kila ban impose ya ka penalty ya ka fine bat balai pat ya kini ki ba chalan be ai yo doyong kimla ban register ka case ni ka ka jingli ni pha kani ka karo ka jingli sa sarkar ba kadan ayu chalandet ba kani sarkar ka persyang ban thaw yang tegi ai executor ban penduk pendam dan ban tep email ya kini kam jersey dari kam korap hajing dei bat kini kam dewang te negal yang jongi ni snow ban agni karo ka pha khabar sarkar ba ngini kalian jongi ngila de sambil di FAR buat ki police officer concern kila receive je copy of FAR ban ngini kalian sen ngin le je badon kam ngin yach ke bor bahalor wat bantin hadu jingkhang jong ing bisar ngim salia tang benta ban yo ya ka jing bisar ka bahok ban labdin ya kini ki boy siati jong sarkar ban persyang ban darab jot ya kini ki jing tersi pok jela jemi but ka sakaway misno ban ong ba imat bakali ka sarkar MDA kala thaulut ha paro kita ki jidit ki jana bikin dalur kita ke high level imat wan ha ka administration ha ka policing lani ha kino department kani ka sarkar imat kala dalur kita ki high level han penta bar khoi te kani ka lampa igai pa penua ban misno persyak jo kani ka jing le jong sarkar ban thau kita ki high level lani kita ki ba penyai kini kam BI jong kani ke sarkar dia try kali hado mentang pat tip Henry ya ki gambar kali kita list out kita sambil ke FAR kita so FAR but nak yang ki police department kidang isu yang notice kini try kali bikin one week sipo sana ban lai ke ban kampung kum kindon juga ai kani kadai ka top priority ma beri ni happen ya bani dawai ke CBI ikut ban handover telada semua dan kam means penmi lada kitang muslia lada kene ka high level kamlet embat senya apa penmi long baka sumi ida tintin high level what deputy chief minister wa ngumtep kamu di utai high level te pila bani nomor piong ba dan kisaki setar pila bani tu yangi ti keteng jom tagi breu ba salan tu yodo ya salan dia kata bi ki sufon bi ki ong di kali jongi tengi pat yo breu sin undala phone ni sto Bawang capacity nam don capacity ne ban thiet kata ka kali mentama phi manga ni la banong baka kadai ka tok jonga rengi tingi te
bade ba menengi klino we bukan ngom kan ka trok zon no ong bakati ke bawan na po gohati tenre ki jongi ki sulet be ka benemi ta bale ngom ko on pampaw kerteng jing ki jare ta ki khasi jongi bade tip sai ba ka to ka benemi ta kaliam ko jongi menen ngil ya de operation ni dan ki do khat kum ba chis pak mot te san phok tli ki trok bambat kam de ko so te bade sipawe ko jing ka bom sim kya ka puli adu menen ke jing bat ka de tang na kaliang jongi do khat kia na kaliang ko pulis de tang hado ndala ko IFR bat hanover ki tok kita angkat kan Kan nomor kibre buat via bat nahi kat tali trap pa piditen. mengi menen yi detain be jeki vehicles badai ba o driver ngin dala kali usu ong be high level ya tho ye ke kerteng jong trayo Kita ki driver kita handyman sebelah. mi kan pelan ngil hanover bet bat truck bat driver so pulis तो खडन नेम के जीते लांग जुपी हपरेंग जुपी बकी पुलिस पर हबाई दे बकत बजी खनराम ने ndan तो फिला अपन बताई बने हनुर कम बकी मन मनता लंग मन गया तो इलाम मन भी ngingin keren ba syai lada upulet mo kan lada ke administration katrekam ta bale unmi utau high level utau truck hadu san potlit ite bernya syai kata ba piong ba ban hakno ko rukom ba hakno rukom ba ngitip maki pelen ki pelat ta ngiman se ngi haban sim yang anyakti par ka ain rum dei bangira tiar ra yun ringi subak ni hana wareki ka kamram yo let's say duna manpower tengi bakam biang manpower tengi hapan petrai